dutangirire mu gitabo muzi mwese cya Bibiliya mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka mu gice cya 21 ku murongo wa 11 hati kandi mu isi hamwe na hamwe hazaba ibishyitsi bikomeye kandi hazabaho inzara n'ibyorezo by'indwara, hazabaho ibiterabwoba n'ibimenyetso bikomeye biva mu ijuru. Turi kwa gatanu tariki 28 z'ukwezi kwa gatatu mu 2025, umunsi mubi kurenza iyindi yose muri uyu mwaka, ukaba umunsi utazigera wibagirana mu mateka yose y'iyi si, cyane cyane ku batuye mu majyepfo ya Aziya, kuko kuri uwo munsi isaa 6:51 mu gihugu cya Myanmar hateye umutingito ufite ingufu ziri ku kigero cya 7.7 mu bipimo by'imbaraga z'imitingito. Ni umutingito wabereye mu mujyi wa kabiri mukuru muri iki gihugu cya Myanmar, urambuka kugera no mu gihugu cy'abaturanyi muri Thailand, mu mujyi w'igitangaza mu isi Bangkok. Aho uyu mutingito wasenye imiturirwa miremire imwe y'amagorofa ikabakaba ku bicu, yisekura ku butaka harimo ibihumbi n'amagana by'abantu bari baje gushaka umugati, ndetse nayo ubwayo ahagaze akayabo ka za miliyari nyinshi z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Zimwe muri izi nyubako zasenywe n'uyu mutingito harimo nka etaje yari ikiri kubakwa yapfiriyemo abafundi n'abayede 22, abandi 35 barakomereka. Aha akaba muri Bangkok muri Thailand, naho mu gihugu cya Myanmar aho ibi byari byatangiriye ibintu byari byabaye ibindi, kuko ho abasaga 3,145 bahise bicwa n'uyu mutingito, abasaga 4,500 barakomereka, abandi 300 baburirwa irengero. Ni umutingito wari ufite imbaraga za magnitude 7.7, ibi bingana nk'uko ahuriza hamwe ibisasu kirimbuzi 2,250 bimeze nka kimwe cyaturikiye Hiroshima mu Buyapani mu ntambara ya kabiri y'isi yose, byose bigaturikira rimwe ku buryo byibura byari turika rya toni miliyoni 45. Ariyo mpamvu uyu mutingito wangije ibintu bitabarika kandi byose bihenze cyane, byiganjemo amazu y'abajejeta-franga bo muri Aziya. Twifashishije imibare n'amaraporo byashyizwe hanze n'ikigo cy'abanyamerika USGS cyangwa se United States Geographical Service na PAGER, Prompt Assessment of Global Earthquakes for Response, bigaragaza ko uyu mutingito wangije 35% k'ubukungu bwose bwa Myanmar, nasaga miliyari 100 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yose yacagaguwe n'uyu mutingito. Ni amafaranga yenda gukuba kabiri umusaruro mbumbe cyangwa se GDP ya Myanmar yo mu mwaka wa 2024, kuko zari miliyari 64 na miliyoni 200 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubyumve neza ko ibyangijwe n'uyu mutingito bifite agaciro karuta kure umusaruro mbumbe w'ibihugu 120 buri kimwe ukwacyo, byiganjemo ibyo ku mugabane wa Afurika, ibirwa byo mu nyanja zitandukanye, ndetse na bimwe mu bihugu biri muri Aziya ndetse n'i Burayi. Umutingito nk'uyu waherukaga kuba muri Turukiya ndetse na Syria mu mwaka wa 2023, aho wasize utwaye ubuzima bw'abantu barenga 50,000, ukangiza byinshi bihenze nk'ibiraro, imihanda, amazu ahenze yiganjemo amahoteli ndetse n'ibindi byinshi. Umutingito ufite imbaraga zingana gutya wigeze no kuba muri Pakistan, birangira uremye n'ikirwa gishya mu nyanja y'Abarabu. Gusa ariko umutingito nk'uyu ntabwo ari wo waba warigeze ubaho mu mateka y'isi ufite ingufu nyinshi, kuko uwabaye mu 1960 mu majyepfo y'umwaro w'igihugu cya Chile wateye umuraba mu nyanja ukazamura amazi y'inyanja byibura muri metero 25 z'ubuhagarike, ibyateye irimbuka ry'imwe mu mijyi yari hafi y'inyanja mu bihugu birimo nka Chile, Ubuyapani na Philippine. Ndetse byarangiye binasenye imbibi z'igihugu cya Chile, ugatwara ubuzima bw'abarenga 6,000. Ese waruzi ko mu mwaka wa 2025 ari umwaka umaze kugaragaramo ibiza bidasanzwe biremereye cyane, birimo birivugana abantu ibihumbi byinshi cyane, aho abantu bari gupfa nk'ibimonyo mu buryo bworoshye cyane. Abenshi mu bizeramana bo banagaragaza yuko ngo bari ibimenyetso by'irangira ry'isi, neza nka kwa kundi ngo ubuhanuzi biri mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana bubivuga. Ese ibiza nk'ibi biri kwivugana abantu benshi ko bishaka, twe tuzabirokokerahe? Muri iki kiganiro turarebera hamwe ibiza 10 bya mbere byibasiye isi uyu mwaka,
bigatwara ubuzima bw'abantu benshi ndetse bigasiga bisenya ubuzima bw'abatabarika. Biri mu byerekana yuko uyu mwaka ushobora kuba uzarangwa n'ibintu bibi kurenza indi myaka yose yo hejuru yo muri bibiri. Mu gusobanukirwa ibyo byose ariko, niba ari ubwa mbere ugeze kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe, ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian, ikaze. Ese wari uzi ko mu bintu bitanu bya mbere bitwara ubuzima bw'abantu benshi buri mwaka n'ibiza biza mu myanya y'imbere? Kuko hejuru mu mwaka wo muri bibiri, buri mwaka ibiza bihitana ubuzima bw'abarenga 100,000 mu mwaka umwe gusa. Ikaba ari imibare iri gukura cyane, kuko hagati yo mu 1980 no mu mwaka wo muri bibiri, abapfaga buri mwaka bishwe n'ibiza bari 60,000 gusa. Ariko hari igihe mu mwaka hashobora kubamo ikiza kimwe gusa kikivugana abaruta kure y'abasanzwe bicwa n'ibiza buri mwaka mu isi yose. Ngejo bundi mu mwaka wo muri 2010 muri Haiti, umutingito wahitanye abantu 230,000. Abangana n'abishwe n'umutingito wivanze n'umuraba mu nyanja y'Abahinde mu mwaka wo muri 2004, bikagira ingaruka ku bihugu 14 byose bikora kuri inyanja y'Abahinde. Binumvikane ko icyo gihe amato yose yari mu nyanja yari yaniyubitse. Ibi ni bimwe mu bituma umutingito uyobora urutonde rw'ibiza byica abantu benshi buri mwaka. Gusa uyu mwanya wa mbere umutingito usa nk'ubyiganiraho n'umwuzure, kuko ari ufite agahigo ko kwica abantu benshi icyarimwe. Hari mu 1931 mu Bushinwa umwuzure warengeye abantu miliyoni 4 bose bahita bapfa ako kanya. Gusa no mu 1947 Ubushinwa bwahuye n'undi mwuzure nk'uyu, imijyi yaho irarengerwa n'amazi. Ibyo byahitanye abandi basaga miliyoni 2 bari batuye mu Bushinwa. Ku kibazo cyo kugira abantu benshi bicwa n'ibiza mu Bushinwa baza ku isonga, ndetse nabo babihanganiye. Gusa ariko muri uyu mwaka nabwo habaye umwuzure mu gace ka Jakarta, ni muri Indonesia. Ni umwuzure wahereye ku tariki 2 z'ukwezi kwa gatatu igeza tariki 6 z'uku kwezi kwa gatatu, ukaba warahitanye abantu 9, ugasenyera ndetse ukanangiza amazu arenga 60,000. Bitewe n'imvura yaguye ubudahagarara muri uyu mujyi, bigatuma amazi akwira umujyi wose. Amazi akazamuka akagera byibura ku buhagarike bwa metero 3, ku buryo uyu mwuzure warengeraga buri umwe wese wabaga uhagaze ku butaka, ndetse n'imodoka ngufi zose zisangaga ziri koga bufi byo kurohama. Ni mu gihe guhera ku tariki 30 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka wo muri 2024 kugera ku tariki 18 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wo muri 2025 mu bice byo mu majyepfo y'Iburengerazuba by'inyanja y'Abahinde hateye umuyaga udasanzwe, umwe ukaraga amazi ukayazengurutsa ku muvuduko wo hejuru cyane urenga ibirometero 120 ku isaha, ugakaraga amazi maze ukazamura mu kirere mu buryo busa nk'ubuteye ubwoba. Ni umuyaga wibasiye hafi y'ibice bya Madagascar, ikirwa n'ubundi kiri muri iyi nyanja hagati, ndetse n'ibice bimwe na bimwe byegereye inyanja bya Mozambique. Gusa ariko ubushakashatsi bukagaragaza ko uyu muyaga wari waturutse hafi ya Indonesia uza werekeza mu majyepfo y'inyanja y'Abahinde, aho wahageze ku tariki 10 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka, ukamara iminsi 8 wibasiye inyanja, bikarangira bivuganye abasaga 14, abandi ibihumbi byinshi bagati ibyabo byose birimo akazi ndetse n'amazu yabo n'ibindi bakundaga byose bagahunga. Kubera ukuntu bene uyu muyaga iyo wateye utuma habaho imvura nyinshi, imwe irenze ikabije, isenya ikanivugana ubuzima bw'abantu ibihumbi byinshi, ndetse ikirenzeho imvura ibishobora kuba yanateza n'umwuzure. Ibi bikaba byarasenya amazu asaga 12,500 muri Madagascar gusa. Ni mu gihe muri Mozambique ho ikigo cy'igihugu gishinzwe gukurikiranira hafi ibijyanye n'ibiza INGD cyangwa se The National Institute for Disaster Management cyagaragaje ko ibi byangije amazu menshi cyane, imihanda, ibiraro, ndetse binangiza imyaka yose yari yarahinzwe. Turi muri Bahia Blanca, umujyi uherereye mu ntara ya Buenos Aires ni muri Argentina. Ni ku tariki 7 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka wo muri 2025. Icyo gihe haguye imvura y'igitangaza muri kano gace imeze nk'umuvumo, yamaze amasaha 8 yose iri kugwa ubudahagarara. Iyi mvura ni yari isanzwe, wagira ngo yari igushijwe na Sekibi,
kuko yari ku rwego rwa milimetero 400. Ni imvura yari ifite ubukana buruta bw'imvura zose zagombaga kugwa muri Argentina muri uyu mwaka wose. Ibi yigira imvura ya mbere ifite ingufu nyinshi yigeze igwa kuri ubu butaka bwa Argentina. Ni imvura yateye umwuzure watwaye ubuzima bw'abantu 16 ndetse n'utwana tubiri tw'udukobwa tukaburirwa irengero. Uyu mwuzure wasenye ndetse unangiza amazu 1450 muri uyu mujyi, harimo amavuriro, wasenye ndetse n'imihanda ndetse n'ibiraro byose biricara. Naho mu majyaruguru ya Amerika kuva ku itariki 15 kugeza tariki 16 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wo muri 2025 hibasiwe n'umuyaga ufite ingufu nyinshi cyane, umwe ushwanyaguza ugatwara buri kimwe, wasize wivuganya abantu 18 bose muri Amerika ya ruguru. Umwaka wa 2025 wanabereye mubi cyane Abanyakoreya y'Epfo, cyane ku batuye mu majyepfo y'uburengerazuba bwa kino gihugu mu ntara ya Gyeongsang, aho guhera ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka wo muri 2025 kugeza igihe nateguriye iyi nkuru, aha hari hibasiwe n'inkongi y'umuriro ihuriramo n'umuyaga ufite ingufu nyinshi. Inkongi iraguka itwika abantu 30 barapfa barakongoka burundu, unashiririza abandi amaduzeni menshi, ariko bo babashije kurokoka, utuma abasaga 37 bahatirizwa kwimuka mu ngo zabo kuko bari batuye mu nzira aho uwo muriro wagombaga guca ukahashumika. No muriro watwitse ubutaka bwa hegitare 38,000 ndetse n'ibyari byubatseho byose birashya birakongoka, birimo amazu asaga 4,000 yiganjemo ibikorwa remezo. Leta ya Koreya y'Epfo yohereje abashinzwe kuzimya uyu muriro bagera ku 9,000, inatanga kajugujugu 120 zo kuzimya uyu muriro, ariko ntibyagira icyo bitanga bigaragara. Gusa batabaye n'imvura yaguye mu minsi yashize isa nk'ibafasha aka kazi ko kuzimya, ariko ntabwo yajimije uwo muriro wose ngo uzime burundu. Mubyumve neza ko no mu bishwe n'iyi nkongi y'umuriro harimo 4 bari bashinzwe kuzimya ndetse n'umupilote umwe wari utwaye kajugujugu yari mizimya uno muriro. Ibaze ko igihe nateguriye iki cyegeranyo iyi nkongi y'umuriro yari imaze gutwika abantu 30, imaze gutwika ibintu bifite agaciro byibura ka tiriyoni 2 z'amawoni, nasaga miliyari 1 na miliyoni 35 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni mu gihe Leta ya Koreya y'Epfo yo yari imaze gushyira asaga tiriyoni 10 z'amawoni, ubwo ni miliyari 6 na miliyoni 800 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bikorwa byo kuzimya uyu muriro. Ku itariki 20 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wo muri 2025 mu murwa mukuru w'ibiza mu isi ni muri Indonesia, haguye imvura irenze ihagije iteza umwuzure mu mujyi wa Java, maze bivugana abantu 25, babiri baburirwa irengero, abandi 13 barakomereka, unasenyera abantu 300 bahinduka impunzi imwe imbere mu gihugu babyiganira kujya gusaba amacumbi. Ni umwuzure wasenya amazu ndetse unicaza ibiraro 3 muri uyu mujyi, unasenya n'imihanda. Nimba hari inkuru yavuzwe cyane uyu mwaka ikagarukwaho mu bitangazamakuru byose bikomeye by'isi, ni inkuru zavuzwe guhera ku itariki 7 kugeza tariki 31 z'ukwezi kwa mbere mu 2025, igihe mu majyepfo ya California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hafatwaga n'inkongi y'umuriro hakaka kagurumana mu bice bya Pacific Palisades. Inkongi y'umuriro ikagurwa byihuse n'umuyaga wa Santana ufite ingufu, maze umuriro ugakongora ubutababarira agace k'ibyamamare mu isi muri Los Angeles, ugahitana ubuzima bw'abantu 29, maze abizeramana bo bagatangira kuvuga ko iki ari igihano cy'Uwiteka kubwo kumusuzugura ndetse no kumvikanisha mu isi yose yuko Los Angeles ari umujyi utabamo Imana. Cyane ko uyu mujyi wa Los Angeles utuyemo n'ibyamamare byinshi bivugwa yuko bibarizwa mu muryango wa Illuminati ndetse n'indi miryango igira imigenzo yose ifite aho ihuriye n'ikibi. Ibaze ko uyu muriro wakaga ukongora iminsi 24, amasaha 24 yose, indege nini ndetse n'intoya ndetse n'abashinzwe kuzimya bose baramuka bazimya, ariko inkongi y'umuriro yo igatsemba. Byarangiye isenya amazu 6,837 mu gace ka Pacific Palisades aho uyu muriro watangiriye, maze ukogezwa n'umuyaga wa Santana w'ibirometero 160 ku isaha. Ibyatumye abanyeshuri barenga 700,000 bagahatirizwa kwimuka ibigo bigagaho. Uyu muriro wanatwitse ibikorwa remezo ibihumbi byinshi birimo nka za banki zikomeye, ama etaje meza, amavuriro, utwika ibihumbi byinshi by'amamodoka, unimura abaturage 200,000 bari batuye muri uwo mujyi wa Los Angeles hari hatewe n'inkongi y'umuriro. Ubyumve neza ko uyu muriro wangije ibifite agaciro ka miliyari 35 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, utabariyeho ayo leta yashoye mu kuzimya uno muriro
ndetse n'ay'ibyamamare ndetse n'imiryango mpuzamahanga bakusanyije nk'inkunga bagiye guha leta yo kuzimya uno muriro. Ni umuriro watumye bimwe mu byamamare mu muziki ndetse na sinema ny'Amerika Hollywood ibyabo byose bihiriye mu mazu yabo yari i Los Angeles muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nta gihe giciyemo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki 13 kugera tariki 16 z'ukwezi kwa gatatu mu 2025 muri iki gihugu nyine habayemo serwakira idasanzwe muri leta zo hagati na hagati mu majyepfo ndetse n'izegereye umwaro w'iburasirazuba nko muri Missouri, Alabama, Kansas n'izindi zigera kuri 12, aho iyi serwakira amaze iminsi 3 igahitana ubuzima bw'abantu 43 harimo 12 bapfiriye muri leta ya Missouri ari imwe yonyine, ugakomeretsa byo kurembya abasaga 247 mu nshuro zigera ku 117 zose uyu muyaga wibasiye izi leta mu masaha 72 gusa. Ni umuriro wasize ushenye amazu by'umwihariko ahakorerwamo ubucuruzi, ibikorwa remezo ndetse n'ahagenewe imishinga iremereye cyane, ndetse hananditswe inkuru zitangaje zagarutse ku bangirijwe n'iyi serwakira harimo nk'umuryango wasenyewe n'uyu muyaga ukanagurukana amafoto yabo y'ubukwe bwabo maze ukayatiyo muri mayiri 100 uturutse aho babaga. Mu nkuru y'ikinyamakuru The New York Post ifite umutwe ugira uti Couple who lost home to tornado miraculously find wedding photos over 100 miles away. Ku rutonde rw'ibiza byishe abantu benshi kuva uyu mwaka watangira, ku mwanya wa mbere ni ngombwa yuko hasanga umwuzure wibasiye Bolivia kuva mu kwezi kwa gatatu, aho uyu mwuzure kugeza ubu umaze gutwara ubuzima bw'abasaga 51 ugatuma abarenga 100,000 bimuka bakava mu byabo ndetse bagasiga n'amazu yabo ndetse n'akazi, aho uyu mwuzure umaze kwangiza amazu arenga 8,000 n'aharenga 350 agasenyuka burundu. Ubyumve neza ko ibikorwa by'ubutabazi Bolivia yabishoyemo miliyoni 3 z'amabolivianos, amafaranga akoreshwa muri iki gihugu cya Bolivia. Ibiza nk'ibi bitwara ubuzima bw'abantu ibihumbi byinshi bitabarika byahozeho kuva na kera mu myaka miliyoni ashize, kuko nk'abiziramana bo bazi neza ibyabaye mu isi mu gihe cya Nowa, ubwo isi yose yibasirwaga n'imvura ivanze n'inkuba ziteye ubwoba maze umwuzure ugakwira mu isi yose. Abantu bose icyo gihe barapfuye barashira, hasigara bari mu nkugi ya Nowa bonyine nk'uko iboneka mu gitabo cy'Itangiriro mu gice cyawo cya 7. Igitabo cya Bibiliya mu gitabo cya nyuma cy'ibyahishuriwe Yohana hanagaragaramo ubuhanuzi bwerekana ko ngo mu bihe bya nyuma isi zibasirwa n'ibiza bizica abantu benshi mu gihe Imana izaba iri gutanga umuburo wo kwihana ngo abantu bave mu byaha, ndetse icyo gitabo kinagaragaza yuko ngo ibiza ari byo bizerekana yuko umwami w'isi n'ijuru azaba agiye kugaruka. Niko abakristo babyizera. Nyamuneka mwibwe kudusangiza ibitekerezo byanyu n'uburyo mwakiriye kino kiganiro mubinyujije muri comment. Mushobora kunkurikirana kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga zanjye zirimo Instagram na TikTok ni Aime Christian 01. Kandi niba ari ubwa mbere wisanze kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian. Naho butaha.